hanyuma rero Silvizo ngiye kumubaza akabazo kamwe. Silvizo, uri ready? I'm ready. Uri ready? Yeah man. Okay, tujye mu mibare tujye mu cyangwa aho nshaka hose. Nari wasa ushaka hose nari. Okay, ni cye kintu wowe ufite. Sibyo? Nanjye mfite. Gishobora kubyibuha mu minota 5 cyangwa kikananuka mu minota 5. Umutima w'urukundo. Umutima byimba brother man. Umutima wacu urukundo man. Urabyiye wese naguzi ko umutima wajye ubyimba man. Umutima wawe ubahe? Uba mu nda. We love it. Hello. Hi. How are you? Good. You ni cool. Cool. Ndi kumwe na Jennifer. Uri mwiza? Merci. Kuba uri mwiza. Imana yabishatse. Nabyawe n'ababyeyi beza. Ubwo ngiye ko ndi mubise Imana ya. Ariko twese turemwe mu ishusho y'Imana ndageka. Ishusho y'Imana. You got me? Okay, Jennifer. Ugiye kumbwira. Afite boyfriend. Sure. Uzagira umugabo byanga bikunze. Usanze umugabo wawe n'umwana wawe. Ibisambo bibiri biri kubaniga. Umwaka mutwara akanyura iburyo undi ibumoso. Umwana bakamunyuza iburyo umugabo ibumoso. Wakiruka ujya gutabara nde wajya? Najya kureba umugabo kuko twabyarana. Ngo najya ibumoso ku mugabo. Nese umwana agiye twanabyara undi. None ubwo muye n'umukobwa wa mbere uvugisha ukuri. Uburaya ninda. Chris, yo ni cyo kintu umukobwa yagukora gishimishije utazibagirwa? Happiness. Mavete we ni iki? Nta kintu umukobwa arankorera gishimishije. Nta kintu kibabaje utakibagirwa umukobwa yagukoreye? Nuko yigeze kuntuma amandazi akayarya atampayeho. Uburaya ninda. Okay, ndi kumwe na Jennifer Rickerson. Jennifer, ready yo gusubiza ikibazo cyawe? Sure. Okay, wirebye wakiha amanota ngahe ku 10 yo buri mwiza? Ku 10? Yeah. Why not 10 over 10? 10 over 10. Uri smart 10 over 10. Okay. Wihuse ugiye kunsubiza. Ni ikihe kintu nawe nka Jennifer nk'umukobwa ufite ngewe ntafite? Icyo kintu ufite gikurura abagabo n'abasore. Icyo kintu gitangizwa na letter V mu Cyongereza. Icyo kintu ni iki? Letter what? Letter V. Mu Cyongereza abari banyivuga. Biragoye. Uri gutekereza iki? Icyo nawe utekereje. Wibutse iki? No, I can't say it. Okay. Giye kukubwira icyari cyo uri kumva nusanga atari cyo utekereje wiseke. Sibyo? Nta kibazo. It's your voice. Damn. Guys, mubonye tekerezaga iki? What's up my people? It's your boy Sasoji aka Challenge man challenge. Lasta ku mutima, Imana mu buzima. Beef ku ruhande today ndi kumwe na Chris bro. Well, Mavete. Yeah. Mezebo. Meze neza. Radira kora. Idakora. Chris. Yo. Mezebo. Fresh. Iyo mwararanye byagenze. Nakore prank mu buriro none ni ngombwa kuza kwibijya kuri kamera. Biriya ni prank cyangwa ububwiza abanyarwanda? Ngo uri kumenya naga. Igire hino. Ububwiza abanyarwanda ukuri cyane prank. Sha umugongo uri kunegera badusoze. Mavete ubibona. Timujene sawa dufe. Bishobora kuba ari byo mane. Ntabwo njya amenyera abantu. So urabona nari umuja muri. Nari umuja murimo neza ufunze mu neza ku buryo. Ikibazo cyanjye ni iki ngiki. Mwese murasubiriza rimwe cyangwa mutangurana. Okay, wayerekoreka mbaze buromo. Chris. Yo. Ni cyo kintu umukobwa yagukoreye gishimishije utazibagirwa? Happiness fucking. Chris. Ni cyo kintu umukobwa yagukoreye gishimishije utazibagira? Yamaye neza mu buriri. Ari kintu. Mavete.
baveteho ni iki? nta kintu umukobwa arankorera gishimishije. Nk'ikintu kibabaje utakibagirwa umukobwa yagukoreye. Ni uko yigeze kuntuma amandazi akayarya atampayeho. Uburaya n'inda. Giha amanota angahe ku buri smart ku 10? 10? Yeah. I can say kuko nta muntu uri perfect, I may say 9 or 8. Okay. Ugiye kumbwira Dumba, rikumva Dumba ni papa Kasuku, ariko Kasuku ntago ari umwana wa Dumba. Ibyo bintu birashoboka gute? Can you repeat? Dumba ni papa Kasuku, ariko Kasuku ntago ari umwana wa Dumba. Ibyo bintu bishoboka bite? No way ko byaba. Kandi ari byo nyine biriho. Bishoboka bite? Cyatubwo yaramwadopse ariko. Eh? Cyatubwo yaramwadopse. Sure. Icyo kintu mu buzima bwawe bwose wakoze kikagushimisha kikanakubabaza at the same time. Kikanshimisha kikanambabaza. Wibutse iki? Okay. I'm trying to recall. Use ni kera. Ibyo. No, nigiye nagiye kuzerera. And then nahise nyine papa. Uyu muntu ntari kubeshya. No. Nagiye kuzerera nahise papa arankubita, ariko nyine it was really fun igihe nari nazerereye nyine aho nari kumwe n'abashuti banjye. Ariko nari nyiri muto yapana ubu ngubu kunungana ntago yankubita. Okay. Icya kabiri. Ni ikihe kintu gishobora kubyibuha cyangwa kikananuka mu minota 5? Kubyibuha cyangwa kikananuka mu minota 5? Yeah. Gipirizo. Sure. Ndikumva nta kindi. Tekereza neza. Nta kindi ndikubona. Okay. Noneho ngiye kuza mvuga unsubiremo. Sibyo? Red. Blue. Yellow. Sun. Black. Kabiri duteranyijeho kabiri ni kangahe hari? 4. 4. Nakubwiye? 4. Wambwiye kabiri duteranyijeho kabiri. Ngiye kuza mvuga unsubiremo. It's your boy Sasoji aka Challenger man, nk'ibisanzwe ni rasta ku mutima, Imana mu buzima, beef ku ruhande. Today ndi kumwe na narose natoraguye miliyari cyambere nakoze naguze indazi. Wakosheje wari kugura nyashi. Ubundi ugahita ujya kugura bla. Umujene ni fresh. Phone fresh byada. Ibintu ni check. Silvizo, uri ready yo gusubiza ikibazo cyanjye? Ngiye mba niteguye igihe cyose. Hora witeguye. Ni ikihe kintu mu buzima bwawe umukobwa yagukora gishimishije kurusha ibindi? Nikira nisazi. Kiri nkore ni igikira. Ari mu bebe wamaye mufungo man. Sure. Yes. Oyi igikorwa umukobwa yagukora gishimishije kurusha ibindi. Umukobwa yambyiniye muri video fresh numva ndishimye. Yeah. Uyu muntu nibyo ari gutekereza. Nibyo ndi gutekereza.